Carpe diem, dragi moji. Evo novi nastavak priča. Ovaj puta nije to priča iz Indije. Ovaj puta je to jedna vrlo zanimljiva priča iz Rusije. Naime, dogodila se nekakvih 3 mjeseca prije samog rata u Ukrajini. Priča koju ću vam ispričati je zapravo o samom doživljaju ukratko u Rusiji, ali u jednoj anegdoti koja je vezana za rusku policiju i jednog ruskog policajca. Kao što sam rekao, 3 mjeseca prije rata u Ukrajini krenuo sam u svojstvu pratnje takozvanog nekakvog trenera. Moj sin je bio u reprezentaciji Hrvatske, išao na svjetski kup u Hapkidu, borilačka vještina, u svjetski kup koji taj put preko Istanbula, tamo smo proveli jedan dan i onda smo se vozili iz Istanbula do Sankt Petersburga ili kako se to već izgovara na više načina. Zaista fenomenalan grad, prekrasan doživljaj. Putovanje avionom je bilo tako, navikli smo već na putovanja. Došli smo do Istanbula, u Istanbulu smo, prošli Istanbul tijekom jednog čitavog dana i nastavili smo do Rusije. U Sankt Peterburg smo došli negdje oko 1:30 ujutro. To je bila kasna jesen, početak zime, već je bilo dosta hladno, nije bilo snijega, ali je bilo kišovito. Izlazak iz aviona je bio poprilično iznenađujuć i cijeli doživljaj kontrole je podsjećao na nekakva vremena 50. godina prošlog stoljeća, 50. 60. godina, izrazito stroga kontrola na aerodromu, skeniranje fotografija, putovnica, naših lica, dugo je to trajalo. I kad smo prošli sve te kontrole, imali smo dogovoreno od organizatora da nas čeka njihov vozač koji će nas odvesti do samog hotela. Naravno nismo znali gdje se to nalazi, kako to izgleda. Aerodrom je bio poprilično mračan, slabo osvjetljen, prostori i tako dalje. Nije bilo baš nešto turista, pretpostavljam da ih sad ima još i manje. Ili putnika koji su putovali baš u to doba u noći. Mi smo došli, oko 1:30 ujutro. Negdje oko 2 smo prošli, kad smo prošli sve te kontrole. Bili smo neugodno iznenađeni jer nije bilo vozača koji je trebao nas dočekati. I sad kuće, šta da radimo? Prilazi jedan taksista, onako ogroman, 2 metra, baš ono iz filmova o opakim Rusima. Kaže, imam ja za vas taksi, gdje idete, nema problema, neće to puno koštati, evo, kaže, idemo, odmah vas vozim. Pa okej, rekao, mi bi trebali stati u mjenjačnicu, promijeniti eure u rublje. Nema problema, znam ja gdje ćemo, moramo požuriti, jer mostovi, vaš hotel je na obali Finskog mora, mostovi se dižu u tim noćnim satima i moramo proći prije nego se podignu mostovi da prolaze brodovi preko rijeke Neve. I okej, mi smo pristali, ulazimo u nekakav veliki BMW, stari BMW. Vozač je onako, ono što bi rekli, Taras Buljba. Stvarno izgleda opako i opasno, ali drugo nam ne preostaje. Govori nešto malo engleskog, par riječi, uspjeli smo se sporazumjeti, obzirom da nismo znali ništa ruskoga. Ulazimo u taksi, vozi on nas, prvi doživljaj grada fantastičan. Sve se svijetli,
maltene ono, osvjetljeni ruski Las Vegas. Kaže sin meni, kaže, oni imaju toliko struje, kako oni očito imaju dovoljno za pola svijeta, ne samo za sebe. Vozimo se, ulazimo u centar grada, nema gužve, noć je, fascinirali smo ljepotom grada. Staje on na jedan parking i kaže, odite ovdje, vam je mjenjačnica, ja ću vas pričekati. Aj sad nam više nije jednostavno, naši koferi su u autu, ako izađemo, ko zna šta će se dogoditi. Ali eto, ajde, skupimo hrabrosti, ulazimo u mjenjačnicu koja je zaista iz onih, izgleda iz najgorih doba, jedna mala prostorija iza stakla, jedna žena drijema, nigdje nikoga. Da, dvojica likova tamo u nekoj prostoriji leže, ona sama kaže šta trebate, mi pokušavamo objasniti da bi promijenili neke eure u rublje, kaže može, nema problema, ne osjećamo se ugodno više. I ok, promijenimo novac, krećemo, on žuri da može se još vratiti preko tih mostova, kao što smo kasnije vidjeli, zaista prekrasni mostovi preko rijeke Neve, oni se podižu u neko vrijeme da bi brodovi prošli i stvarno jedan fascinantan doživljaj vidjeti kad se most diže i brod prolazi. Dolazimo do hotela, dovezao nas je vrlo uredno, korektno, pitamo za cijenu, jer dogovorili smo neku jeftinu tarifu, kao on će to sve, kaže on 170 eura. Skoro smo pali u nesvijest, ali nema s njim pregovaranja. U Indiji kad te taksista vozi, on ti kaže jednu cijenu, kad te doveze kaže ti 3 puta ili 5 puta veću i ti ako hoćeš plati, oni idu na taj blef, a ako ne, onda bude malo svađe, ali uglavnom s Indijcima je puno lakše. S ovim nema pregovora, moraš platiti. Platili smo 170 eura, samo da kompariram, pokušavam se sjetiti, na povratku smo se vozili, mislim da smo se vozili za 10-15 puta manju cijenu. Ista ruta i tako dalje. Sad će neko reći da, to je noć, to je ovo, to je ono, ok, može biti skuplje, ali ne može toliko. Ništa, ne preostaje mi ništa drugo nego platiti. Sve u svemu, hotel je bio vrlo pristojan, imali smo sve što nam je trebalo tih dana. Sin se borio na svjetskom kupu u Hapkidu, kao što sam rekao, borilačka vještina. Nismo znali šta nas čeka, očekivao se i sam Putin, jer je organizator, njegov neki general i tako dalje bio najavio dolazak, pa je predsjednik odustao u zadnji tren. Medalje su bile uglavnom namijenjene, suđenje je bilo tako da su Rusi morali uzeti sve medalje. Pokvarili smo im račune, imali smo velikih problema na tom turniru, ali suci su ga pokrali, nije ušao u finale, nego je osvojio brončanu medalju, što je za nas 3. mjesto na svjetskom kupu, tako reći 3. u svijetu, bio fantastičan uspjeh. Onda smo tih dana obilazili grad i tako dalje, imali smo dovoljno vremena nakon turnira, sve smo obišli, to ću u sljedećem nastavku pričati o muzeju Armitraži i ostalo što smo sve vidjeli. Prekrasan doživljaj, Sankt Peterburg je prekrasan grad, preporuka kad se bude moglo i kad možete, pogledajte to, doživite, posjetite taj grad, jedan od najljepših gradova vjerojatno u svijetu, bar je u to vrijeme bio, mi vjerujem da i sada. Imali smo zaista prekrasna iskustva kasnije i sa taksistima, i sa ljudima, i u restoranima, i na ulici, to ću pričati u nekom sljedećem nastavku. Zaista smo se dosta ugodno proveli tih nekoliko dana, no međutim kako se bližio sam kraj povratak,
rasla nam je nervoza, nismo znali kako da to izvedemo. Pitamo na recepciji jedno, uvijek nam kažu drugo, treće i tako dalje. Sve je to bilo više manje na neki način nepouzdano. Opet kažem, nisu kao Indijci nepouzdani, ali u svakom slučaju nismo baš bili oduševljeni idejom da baš zadnji dan organiziramo neki prijevoz. Pokušavali smo mi to prije dogovoriti, nije nam išlo, nismo uspjeli. I onda taj zadnji dan otišli smo do grada, opet smo išli na jedan izlet taksijem, kažem jeftin taksi za razliku od ovog prvog koji nas je stvarno oderao. Prošli smo sve to što smo mogli, što smo stigli tih dana, jer taj grad trebalo bi nam sigurno mjesec dana da sve vidimo i razgledamo i da to bude potpuni doživljaj, da to bude stvarno jedan vrhunski doživljaj. Taj zadnji dan znali smo, hotel je bio u neposrednoj blizini, odmah iza hotela 50 metara nalazio se Zenit, prekrasno jedno zdanje koje znamo, Hrvatska je tu igrala i jedan fantastičan stadion na kojem je u tom trenutku za njih igrao naš Dejan Lovren. Vidjeli smo da se u to vrijeme, mi smo se trebali vraćati u nedjelju, u noćnim satima, u rano jutarnjim satima, imali smo opet avion za Istanbul. Vidjeli smo da se u to vrijeme održava derbi, utakmica između nogometni klub, Rusi su iz Moskve su gostovali kod njih u Sankt Peterburgu i to je susret kao da kod nas susret Torcide i Bad Blue Boysa. I znali smo da je to utakmica visokog rizika, ali bilo nam je žao što nismo mogli u tom trenutku posjetiti utakmicu i pogledati taj spektakl, obzirom da je stadion bio tik iza našeg hotela, kroz prozor smo vidjeli tribine. No međutim, morali smo putovati jer u noći smo kretali, u rano jutarnjim satima smo imali avion i mi smo trebali putovati natrag za Istanbul. I taj dan smo krenuli, kao što sam rekao, krenuli smo na izlet prvo u grad, otišli smo jeftino taksijem opet do grada, vratili se natrag, ručali, sve to, spakirali se, došli do recepcije, tražimo taksi, kaže nema taksija, ne može to dobiti taksi, igra se utakmica, taksi ne dolazi do hotela. Mi iznenađeni, šokirani, šta ćemo sad? Izlazimo van, stvarno vidimo ništa. Prazan kvart, prazne ulice, no međutim, stotine i stotine policajaca naoružanih do zuba. Svi oni osiguravaju utakmicu. Dakle, to je utakmica visokog rizika koja se igrala, 5-6 sati popodne, a oni su već u 11 sati zatvorili čitav dio grada, kvarta, izašli naoružani do zuba, njihovi specijalci po ulicama, niko živ nije mogao nigdje proći, ni automobili, ni taksi, ni ništa. To je nama bilo nevjerojatno u tom trenutku. Nismo znali šta ćemo, mi moramo na avion, a ne možemo do taksija. I krenemo, kaže nam na recepciji, idite tamo, pokušajte proći taj kvart, negdje tamo, nakon par kilometara, vjerojatno stoje nekakvi taksiji. I mi krenemo, ali na svakih 10-15 metara po 4 ruskih policajaca i policajki, stoje naoružani do zuba, imaju one kape, rukavice, zima, obučeno, duge cijevi, zaista izgledaju vrlo opasno. Ali mi moramo krenuti, jer ne možemo do taksija. I šta da radimo? I krenuli, vučemo mi te kofere, idemo pješice, svi nas oni gledaju, ko smo, šta smo. I u jednom trenutku, na jednom velikom raskršću, utakmica valjda završila i navijači trebali krenuti. Sin prilazi glavnom policajcu koji tamo raspoređuje snage,
kaže on njemu, onako, da li zna engleski, kaže on zna nešto malo, kaže mu sin, mi bi trebali taksi, moramo na aerodrom, on kaže, ko ste vi? Pa kaže, mi smo Hrvati. A on kaže, vi ste iz Hrvatske, da, vi ste Lovrenovi, da, pa šta ne kažete odmah? I kakva scena, ko iz najnevjerojatnijih filmova. Čovjek skoči na sred raskršća, ovako kružni tok je, krenula kolona, prvo idu gazde Zenita sa nekakvim Mercedesima, iza njih kreću autobusi navijača koji su iz VIP lože, nakon toga kreću automobili, onda kreću oni navijači, oni najopasniji, ovi iz Sankt Peterburga, oni iz Moskve su još ostali na tribinama. I on u tom trenutku zaustavlja cijeli promet, zaustavi čitavu kolonu, gazdu ovog Zenita, ove poznate nogometaše koji su igrali isto s Mercedesima u koloni, i on njih zaustavlja i spazi taksi, izvuče ga iz kolone i kaže dođi. I izlazi, svi moraju stati. On je zaustavio sve navijače koji su krenuli sa stadiona zbog nas. I on kaže taksisti, gledaj, ovo su Lovrenovi, ima da ih odvedeš ravno na aerodrom. Mi smo bili u šoku, potrpali one kofere na brzinu, ništa nismo pitali, čovjek s nama pričao, još došli do aerodroma, kaže on nije mogao vjerovati šta se dogodilo, kako je to policajac izveo, ali on je bio oduševljen da smo mi iz Hrvatske, Lovren igra za Zenit u tom trenutku. To je bilo fantastično, on je vjerojatno mislio smo mi, ne znam, neki njegovi ili rođaci ili tako. To je stvarno bio jedan vrhunski doživljaj koji ne mogu ni opisati kako smo se osjećali u tom trenutku kad je on sve zaustavio i nas trpao u taksi i naredio ovome vozi. Eto, toliko o tome, a o ostalim događajima ćemo u sljedećoj epizodi. Carpe diem, dragi moji.